Шубашкар чуралны кунне шавлы палы дуре уявдельне яланхибегех пысык парнизем хадерлене. Самохран цепренчен елнех ищен трубина мархвиячили библиотека алык не ущре. Ана культура наци проект чебекили жюлен юзана. Чакнавали федерация бе муниципалитет хысны зенчень вун белек миллионда твачер пен тенге уерна. Чинельне библиотекара республика бушлыхе Олег Николаев пулзагурче. Вулаважа хали палламата жүк. Выл библиотека жишмар шамрыксене, шемьесене пырле пухынза вағыда узыл ертермелі центр бұлзадыны. Кунда терлі лаптық кергелене. Вулав залі, веренегенсімбе студентсіммалі уйрым аудиторисем, пулдарулыға адыландармалы кедессем, шаплық пүйлеме. Библиотекара терлі кружок асталық сегежезе мертерме булать. Ашам же ішре болны бұқтыра, ажазем жағында кезе келдейшсем дваще, тада қошма білуелеші, ағылжан жылги, математикана хывырт шулама білінеші математика ба, хывырт вулама, тада лайық шырма. Ашам жезен кымыл болзан, шак адалану центрне шырма болдара, шеку адалану центризем, кашни библиотека жумынжей. Ушма шуклайт Анжелика Евгеньевна, мен жіндезесін. Школда ажазен урок үшін ішлеме бұғыт сағал болныран, библиотека зем яланақ пүрчу мінже, ажазем хыземе шак библиотека зене келзе, хызен бұғытне ертерзе, ашамыр жизен жөнеде лыпқы болады. Вулавыш хальги еші хадерізімбе бұян. Кунда кызықлы темінде бұр. Мультстудире уйрыма хажа ешла. Перезем тарышса хайырба үгерджіксем давашы. Тепризем интерактивлы урай тарых меджік хвалашы. Апла бұлінде библиотека бұянлы епаллах кенеге фонжы. Кунда шеремеге бенетла пиджетскаларыми упранать. Пирен хальшини библиотекана пини шура книги эльшинерени келжеш. Шавдере интересле, варжижинженде, истории бёде книгесем. Юмахсем, чувашлада биденума юмахсем келжеш пирен библиотекана. Аджалем интересленеше чувашлы книгесем беде. Чамжын мананчун пиди саванайд. Библиотека да чаваш эрешесен белемлетне. Вулавыш хэне еверле пуянлыхады упрасах варма булдарны. Вадыр жулытла гаялла чаваш халы художнике праскевити трубина мархвине сынланы пызы картина барнелене. Анжахта гунда перрегенже пужар тухсан үгерчик сиенленне. Шабахта чеппайы сыхланза юлны. Пиндеда гыршыр шитмымыш шулда ужылны вулавышыра перремыш худ чагынбек пызы кулжыны зем булны. Юзавале муниципалитет хыснынжен сагыр миллион тенге уерна. Узырбышне федерация хыснынжен булышнебе пилик миллион тенге хадерзем сидел буган дуянна, тада миллион шура вулавыша илемледес шеретік каланы. Сывлы хенжен хавжакрак вулаганзем маллите хатламайзем ергелене. Сывлы хенжен хавшакла ачасембе тоже пиде танышлын теплешлет пермежіндезен візен бирмбада кашни гунах келеші, яланах нумай книгеслемелеші, візенбе писательсембе тіл болзалайық калаша писательсен хызен книгеслеме палаштарашы. Тада ебір візімбе вылят бір. Шапла Шубашкарда хальги вағыт итмине тивештереген, тада тебір учреждение худа кайры. Кунда вулаганзем ялан буласа, библиотекара ишлегензем шанзақ тарашы. Чевашенгіларым вали Диана Иванова, Дмитрий Макаров.